Članovi su razotkrili Anđelu Đuričić i Mensura Ajdarpašića, koji su okačili fotografije iz istog kafića. Nakon ovog na fotografijama se moglo vidjeti kako sede zajedno na piću sami, iako je Anđela prethodno tvrdila da su se vidjeli sa njenom porodicom. Bila sam na porodičnom ručku u Budvi sa mojima. Sreli smo Mensura i popili piće svi zajedno. Ništa drugo nema tu. Neka ne brinu, kod mene kad ima nešto, ja to okačim na story. Ovo je skroz spontano bilo, ako bude išta trebalo da okačim, bit će na mom storiju, kao i sve do sada, rekla je Anđela. Tim povodom se oglasio Mensur Ajdarpašić koji je potvrdio Anđelinu priču. Slučajno smo se sreli, ručali, ja igrom slučaja bio popili piće. I posle toga on i njena porodica otišli. Mi popili piće, malo ćaskali i svako otišao na svoju stranu. Nema ničega između nas, istakao je Mensur.